ዋው እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ እንኳን መጣችሁ፣ እንኳን መጣችሁ። ብሩክ ወንድማችን እንኳን የትናንትናው ጌሙ ሽብርቅ ቃል በደስታ ሁሉም ነገር ተነቃ። አሸነፍክ፣ እንኳን አሸነፍክ፣ እንኳን አሸነፍክ። ድል 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 የጨረቃ ፋሚሊዎች ድል። እውነቴ ነው የሚላችሁ ትለያላችሁ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ኧረ እንኳን ደስ አለክ ብሩኬ ወንድማችን፣ እንኳን ደስ አለክ። የኛ እኮ የኢትዮጵያ እውነቴ ነው የሚላችሁ ኢትዮጵያ እኮ ሰው የሚወደው አንድነት፣ እኩልነት ማመን ሰው መቼም የኛም እንወዳለን። እውነቴ ነው የሚላችሁ እኔ ወላሂ ብሩኬና ሀይሜን በጣም ወዳለሁ። ወላሂ ከልቤ ነው የሚወዳቸው። ለምንድን ነው በቃ እኩልነት፣ የሰው ደስታ፣ የሰው ይመኛሉ ሁልጊዜ የሰው ከፍታ፣ የሰው በቃ ሰው ሰርቶ ማደግ ይፈልጋሉ። ሰው በቃ ከፍ ሲል ይፈልጋሉ። ይሄ ሁለት ልጆች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በጣም ነው የማወዳቸው። እውነቴ ነው የሚላችሁ ትናንትና ራሱ ቤር ሲያለይ ሁሉም ብሩኬን ይወዳል። ሀይሜና ብሩኬን እውነቴ ነው የሚላችሁ ትናንትና እንዴት አያችሁ ጌሙ ራሱ እውነቴ ነው እንዴት አሸነፈ። ድል የጨረቃ ፋሚሊዎች እውነቴ ነው ትለያላችሁ። ደግሞ ዳኔ መለቀስ ነው የቀረ። እውነቴ ነው የሚላችሁ እንኳን ደስ አለክ፣ እንኳን ደስ አለክ። ደግሞ እሱም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ብለዋል። የኛም ሁሉም ሰዎች እኔ በቃ ቃላት የለኝም ስለ እናንተ ማውራት አመሰግናለሁ ብለዋል። ሀይሜም እንደዚህ ያለች ነው። በርቱ በርቱ በርቱ፣ ወደፊት። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ አንድ ሰዎች በቃ ሁልጊዜ ብሩክ የሚውለው ልባችሁ ንጹህ ይሁን። ልባችሁ ንጹህ ከሆነ ምንም እውነቴ ነው የሚላችሁ የጎደኛ እርገት የጎደኛ ከፍ አሁን ጎደኛችሁ ከፍ ሲላችሁ ጥሩ ቦታ ሲደርሱ እናንተ ምንድን ነው የሚጎላችሁ ነገር አለይ ወይ ብሎ ነው ማውራ። እናንተ የጓደኞች ደስታ እናንተ ደስታ ነው። ስለዚህ መቼ ሁሉም የሰው ደስታ ይመኙ፣ ልባችሁ ንጹህ ይሁን። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሞት በቃ ሞት አለን ብሎ አያስቡም። የነገ ዕጣ ፈንታችን ምንድን ነው ብሎ አያስቡም እንጂ አንዳንድ ጊዜ ይገርማል። አንዳንድ ጊዜ ግርም ይላል ሲያይ ያለ ነው ብሩክ የራሱ እውነትም ነው የማረጉት ነገር ሁሉም ቲክቶክ ላይ ስላየው በቃ ታይ ስላቸው ሰው አይሰሙም። ለምንድን ነው ሞት ምንድን ነው ምን ያጋጠመኛል ነገ እንዴት ይሆናሉ ብላችሁ ለምንድን ነው አታስቡም? ልባችሁ መቼም ልባችሁ ሁልጊዜም ልባችሁ ንጹህ ይሁን። ሰው እኔ ማመነው ሰው ሁሉም አንድ ነው። እኔ ሰው እኩልነት አንድነት ነው የሚፈልግ እኔ ያለ ነው ብሩኬ። ስለዚህ ነው የኛም ወንድማችን አንተ የምንወድ። ስለዚህ ነው እኩልነት ታመናለ፣ ሰው ተወዳለ፣ ሰው ከባሪ ስለሆንክ ነው የኛም እናንተን የሚወዳቸው። ስለዚህ ነው በርታ፣ ወደፊት ጉዞ። አሁንም የሰው ወሬ ተው፣ ወደ ጎና አደርጉና እናንተ ወደፊት ስራችሁ። ወላሂ ሰው መቼም ሰው በቃ እንደዚህ ነው። ነገ ሞታለን ብሎ አያስቡ። እንደ ስንት ሺህ ይቀመጣሉ እኔ እንጃ። ስለዚህ እንደዚህ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አብረን እናንተ ደስታ የኛ ደስታ ነው። ጉዞ ወደፊት በርቱ። እንግዲህ akkuma argitanii burkeen gageen kaleessa daanii injifatee jira. Galatooma isinii jedhee jira. Galatooma gargaarsa keessaniitiin, abdii keessaniitiin injifadhee jira. Namni baay'een akka inni haasa'utti sodaatee jira. Kanaafuu ani immoo abdii keessanii fi warra nu jaallatu, warra nu hordofu
irra aanee jira. Galatooma. Isiniin galateeffadhe yoomuu aniin jedhu qabu baay'ee tokko natti intini jedha. Baay'ee tokko isin galateeffadha yoomiyyuu kan inni jedhee jiru. Ammas immoo warra nama arrabsu malee eenyee warra nama xiqqeessuu yaadu warra nama haamilee namaa cabsuu yaaduuf illee dhaamsa dabarsee yoomiyyuu ta'e yoomiyyuu qulqulleeffadha namaaf mar'ummaa keessa namaaf qulqulluu ta'e obboleessa keessas biraa guddatu yoo guddate sinitti maaltu hir'ata namaaf gaarii yaada namaaf yoo namni tokko sin goddanyaa keessaniif gammachuu gammada goddanyaa keessanii yoo sin biraa bakka gaarii ga'ee gammadaa sinillee akka waan ofii keessan bakka sana geessanitti ilaalaatii namaa gammadaa ammam jiraanna lubbuu tokko qaanna namni waan akka duuti boor jiru hin fakkaatu gizee ilaalu namatti inuman du'a jedhee hin yaadu namni kun maal akka ta'e hin beeku namoonni tokko yoo gorsanii har'a ishii jedha booru achuma jira yoo ilaalu ani na dhibaa gizee tokko kan inni jedhee jiru jechuudha. Kanaafuu Haayimee fi Burukeenii galatoomaa jecha isiniif hin qabnu jaalala keessan nuuf qabdan nutti agarsiistanii jirtu silas abdii keessaniini galatoomaa jecha isiniin qabu ani tokkummaatti han amanu namni hundinuu tokkuma namni hundinuu hin ma'alate tokkoon tateef anaaf ija tokkootiin ilaala hundaayyuu kan inni jedhe jechuudha Burukeenii. Kanaaf inni namni isa jaallatu namni jaalala biraa nama biraa argachuuni wanta namni hunduu ija tokkoon ilaaluuf kanaaf inni irra caalaan ijoolleen keenya Burukee fi Haayimeetiin jaallatanii jechuudha. Maaliif tokkummaatti amanu nama addaan qooduu hin barbaadanii afaan isaanii keessa waan tokko hin bahu waan babaqa gammachuuma waan haasaarra kan hafe. Kanaaf Burukeen yoo ilaaltanii jiraattan afaan Oromoo kana barachuuf rakkataa jira. Xiqqoo jedheen gadda viidiyoo irratti dagalgalamoo geemii irratti illee sirba tokko afaan Oromootiin jalaa baddee dubbachuudha jedhe boodarra ta'u sirbaa jiru jechuudha. Han akkasiifaati jechuudha. Tokkummaatti amannaa namni eenyuyyuu haa ta'u eenyuyyuu ija tokkoon ilaala ani namni hundinuu wal qixuma na biratti kan inni jedhee jechuudha Burukeenii. Kanaaf warri yeroo hunda boolla namaa qottanii yeroo hunda kana nama xiqqeessuu nama arrabsuu halkanii guyyaa hirriba dhabdanii garaa keessan qulqulleeffadha booru maaltu natti dhufa ani immoo booru maadha carraan koo jedhaatii yaada. Hixaan koo booru maaltu nagaa naantiin immoo fuuldura koo maaltu jira booru jedhaatii yaada yeroo hundaa miqqanyinnetii dhiisaa namaa fi kan inni jedhe dhimma chaachuu እንግዲህ ባርቱ እናንተ ጉዞ ወደፊት